Vaterpolisti Srbije ponovo su obradovali naciju i stigli do evropskog zlata. U finalnom meču Delfini su sa 10:7 srušili Mađarsku i Beogradska arena posle toga je eksplodirala. Selektor naše reprezentacije Uroš Stevanović na taj način uspeo je da donese novi veliki uspeh, te je olimpijskom dodao i evropsko zlato, a veliko je pitanje da li bi u tome uspeo da u stručnom štabu nije imao jednu Hrvaticu. Dajana Zoretić je Riječanka koja je u stručnom štabu vaterpolo reprezentacije Srbije zadužena za kondicionu pripremu igrača, rad na izdržljivosti i eksplozivnosti uz programe prilagođene individualnim potrebama svakog igrača bili su njena zaduženja, a Dajana ih je izvršila na spektakularan način. Svojevremeno je njeno angažovanje u reprezentaciji Srbije donelo puno buke, te su je nazivali trojanskim konjem i ubačenim elementom, a ona se jednom prilikom u razgovoru za Mozart Sport dotakla pritiska sa kojima se suočavala u Srbiji. Pre nego što bilo šta drugo kažem, najpre želim da se zahvalim glavnom treneru Urošu Stevanoviću koji je od prvog našeg razgovora verovao da sam ja ta koja će sigurno dovesti cijeli tim u top formu u trenutku kada je to najvažnije. Ono što uvek ističem u razgovoru s drugim jeste njegova empatija i zahvalnost, što je u meni izazvalo neopisivu emociju. Čovjek se doslovno 5 minuta nakon osvajanja zlata setio da me nazove i proveri gde sam na tribinama, a zatim je došao po mene kako bismo zajedno proslavili uspeh. Također želim da se zahvalim svim igračima koji su nosili teško breme, kao i celom stručnom štabu, jer smo jedni drugima bili oslonac u dobrim i lošim trenucima, a rekla je svojevremeno Dajana za Mozart Sport.